Sardi sicuri, impattada 20 imbe positivos, a pustis de 2 dies seis iurin totus negativos. Sus indiu, ans de losini, semus untentos, ma servi prus attenzione. Sardi sicuri est un progetto de sa regione sarda, sighiu da ATS, poa ed in totus isulas los tampones ontre su Covid. Sapa de dominia olaos, los anatos impattada, una vida de su logu d'oro. 2 dies de test po totes as personas de sa vida. Si son presentados in 900 in banta e 20 imbe son risultados positivos a su virus. Usta novidade ha posto os abitantes de patadas in pelea e in pensamento. A pustis de su primo tampone, a sos positivos li han un secondo tampone molecolare e a pustis de 2 dies est arribau su risultatu, totu antor negativos. Da un'ala, sus indi o anzelusini es un tento de usta notizia, da esatta est un pau prus dispiaghi po parizzas osas. Sos pattadesos de cada edade son andados po esos tampones. Andábamos iu in sa vida y teníamos 20 imbe positivos, amus ora momentos de timoria, ma posù podia succede, e manco male est andau tutto bene. Su plus mi hai d'inquietare, es iamur depi aspettare troppo tempus prima de ire isos frasos positivos, urin invece totus anos, tot de stare plus attentos, semus intendende cada die parizzos il baglios in sos esitos de esos tampones.